106.3. Nkranza de ye 90.7, Techimai 106.1, Sunyane 98.9, and afei Kingdom 106.1 FM. Ewa mankasi mudi code na so hwaya SOMPA FM ye ginam. And afei Facebook no say ya ba live. Aya SOMPA 106.5 FM live. No TNE SOMPA 106.5 FM live. And ye Facebook no but modern join ye wo ho. And YouTube no aya SOMPA FM live. Shannon Swami say www.sompaonline.com so wo ho ubetimi akenkan nsɛm bebre na bibia atome aye fine abusia na nsɛm wo de nam no ɛdɔso pa na possibly ene say mene wo ka say akwanhia bi siye ana kia Reno track bi ane saloon ka bi gina mu dendenden ɛwɔ akwaje interchange ne so nkran ha ya na no pe ya ne ya tie ne nipa ba kwa afama hwere ne nkwa aya asɛm kase pa ɛwɔ ho ampani ebomu amane na mene wo ka say 13 member condomtifo empanimfo ate won se won mo hwehwe adan a ejurujuri ewo man Ghana mu no ye hwe adekodi a enam so a ede baaye ye bebo hwi ni akofra mantam mu nso ehon nso voter legim ehon ena mene wo kasa ya mafi aklamado ene atetekpo emfinfin ho no wo mo chese convert bi a ebubuo amase se kwan mu ya che nanso elinki nkura kase bebre enum nsem ye de bebre wo na once a from Munosono, Yebeurum, na Sani Abai, Asha say, Lip beneficiaries were trim at the Acobes 400,000 when you know a national reassessment and penifyano, and no much mu, Yade Bravo, was one for her and so, and often so a emunam and some so our man Gana Muye, Mammy, Emilia, Arthur, one on Swakasa. Achira Ghana ene ye bobere e wo say fa no say e kwan ni nyina so ne bia enwuma e de afasa aquaculture ne fishery e ho nkomo no eno so ye de muntimu e de bebre wo na me wo fa Donald Trump wo G7 summit no ase e ho no wakoka nsem bi na nsem wo waka ne ho no e che kuri abusia jebre na join yen e wo Facebook YouTube ne so ana afre wo bi no bi nso fro bi kan chere se Ghana nkomo ye de besom Dini Sadawroma, what the other on Facebook and so, Bretuba, and so elbow voices in our kama at the Amaya, Midin. What do man come at me? Or BREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH. Afe yanshan komo no ase kama emfa ema na yakwasha se de afri ne akwanhia bi a esi ye ewo akwaje interchange wankran ha ya anopatututu na empanifo Ghana National Fire Service for empanifo na ebo yakase yi eno mo chese won wo hwa na mo ti mo nya de share score se akwanhia bi esi na Kia Reno track bi ene saloon car eno mo de abani ewo akwaje interchange ne so na wo chese nipa baako efa mo hwere ne nkwa na nya asem kuma akura na baako no afa mo hwere ne nkwa no no ena na wo ka sa saloon car no eye Z Drive saloon car ya the registration number no eye GW 6334-26 ena wode ko trapi ye na sane ye car no emmene Kia no ehwiri tena ne so no na Kia Reno no ne number no ye GE 1120-15 enu wo hwiri tena saloon car na so e ma afa ko wi ase no na nia wo twi hyen no e wo sa Z Drive saloon car no mu no na wato ya no e wo nse na mpanifo che se sa ko no omunya ye no na e ya homache kura na dwobre mu ha na abodon donko apa ho sima no edu ensia 1:16 am ena Ghana National Fire Service headquarters wo munya sa enkra no eno nti enam so e ma won deploy team no a na ADO1 Yusuf Yakubu eda no e ma wonum koya simansia pe eno free headquarters ekodu ho ko se won betimi ahenti abusia join your Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra 106.5 FM live SOMPA 106.5 FM live na fato so kama ema ye na fetiefo mehwe na wo mo hwe de ko deporting ya esi ye very good eno na etwaguo no na abusiafo empanifo kire se wo mo na adwuma no na fam kra na won twitwa ye yi no a wie ye no wo mo wie ye no won kodu ho na anche bia 6 minutes pe enti ebo be se 122 na won yadru ho because score ne ba 116 enti 122 pepe no mdru ho na emom ebo 2:14 am ahomache no anadwo no na wo mo atwitwa car no ayi body no afiri mu a na akwaya awre ho sempa na mpanifo che se wo mo hwe mu ano na head on collision yi bia
ɛna saloon car no de kɔ pim Kiari no no na wanya fort ano apaki si ho kyese no de ne nyese wo tumpo ene wo de ko hye ase ma we ne tena ne so ene kofa asa awra ho semi de ebaye eno nti fire for kyese wo mo de adwuma no ne omba ye no ma ye ne nyina wie na so wo mo ka de akyere wo mo a wo potem wo nyina ena afi so wono mo a asankafo se eya mo nam kwan so a hwehwere ya na edo so dodo ya to da bia mo nto mo bo ase na eno ya ma ne bo a Ghana National Fire Service for wo mo de ababu sia sa wo Facebook ne so na YouTube ne so ena wo hwe ye ne a eya Sompa FM live eno ye YouTube no ena Facebook no eya Sompa 106.5 FM live eno so join again sesi a na behwa de wo ho a asem no akoya wre ho sempa ye wura mu ewo ensem foforo emu na oronyafo Muntaka Mubarak Mohammed triple M one na yesoafo hwe efisem ensam so ana wode atodwa no wache sese adan ahodo a ejuriguri e wo man Ghana mu no aban na trase din yehunu se e o se etikonom tifo na wono hwehwe mu ahunu adekode poten ya enam so a adan ejurigu e wo man Ghana mu sa aso eniema no e disi dan no e na enye papa inferior e na ye kradeba ana se one mu a esi dan no e na obi a mortar no a wo mo mexia no ebi e so wo mo de cement baako e na mexia na cement nsia kra na eso mo de mexia na mo de cement miensa pa na cement baako e na on de mexia na blocks no na enye papa iron rods we de hye mu na enye ana se nia wo ye adwuma no e na ya na odi sika eno nti na nam so a e ma sa de we nyina eba na ebra onabu Muntaka Mubarak Mohammed ebra wo da sa konom tifo ye die e wo na se ba so bejakuo wo da o madie no wo hyada de kasaye ana wo kire se wei wo mo nhwe na adan a ejuri guo e wo man Ghana mu no ye mpe ne dua gubre government expects the work guided by professionals being ready to take this activity. Your recommendations must be actionable, evidence-based, and responsive to our national values. The building collapse is rarely just a structural failure. It is often a failure of systems, processes, oversight. We owe it to our victims and indeed to the future generation to ensure that lessons from this tragedy lead to meaningful change. Let these committees work, foster in safer professional practices, stronger regulatory system, enhanced institutional coordination, and a rewarded culture of accountability. We aye Alhaji Honorable Muntaka Mubarak Mohammed wano ena ye efisem so afo a wode sa ensem we nyina atudwa afa ye bohwi ni akọ framantam mu na ade hye ye wo mafi aklamado ade ni mafi atitepo womo ewo Central Town District ahọ na wono mo won kire se kwan ba ko a efa ko Dove Junction ho ade ko bato sa kwan no chese suswan ahono kwan no ama convert ya elinke kwan no nyina no eye adwiri abusia ya abra Facebook no so Sompa 106.5 FM live and YouTube no Sompa FM live and as ni nyina etuetuam sa odi abra na bahwa de ma yensisi a na bahwa convert no sane etie ewo ho na bibia enya boko na no ene ama ne bofo etefa mu ewo ho no na odi bahwa de ma mesisi a wamutefa mu ho no ye ne pani pa ya ono na mafi aklamado community no wadano geshan kofi jisenu ye ne bonkomo mo kire se we ba ye woni akwa hu district assembly for cry engineer ba behwe ama engineer ba hwe ye no wo kire se sani ade we akoso damage pa no aje se mpanifo bam eye beyond assembly. Even the culvert here has started breaking down since October 2025. This road is the only road which connects us here with our market. The Averima market, Baton market, Mepe market, Dover market, Adajuanchin to Sukakope market. Without this road, if this road is cut off from here, we cannot travel to any point. Moreover, we are farmers. Our farm products will be here and we cannot get a road to go to the market to sell our products. So we are pleading with the road authorities to come to our aid, to come and repair this as quickly as possible before the whole thing break. We yera Geshan Kofi Jisenu na we yepe ana school management committee chairman adema mafi atitepo DA basic school Alhaji Samuel Goko ana afi ne counterpart ono so mafi aklamado basic school King David Kwabla Jisa yari wo mbieru nyina ebo nkomo mo chesa no kure sane ye kwan no aye no sempanifo amehwe anya ma wanwa e de oha kase pa e na ebra de sua won potam ho.
So it's one of the vital roads in this our central town Afago. Those of us at this side, Electra area, it connected to is a really important route. So when it's divided, what happens is, so far as you have a 4-tie vehicle, you can't go. Looking at the situation now, if care is not taken, what will happen is that by the end of the day, after the major rain season ends, it means that we are no longer going to have this road. Possible having it to use. We Samuel Goko and African David. One we in the Casa, you know. Asami Hunti Yamananso, Yane, Mrashavani, Yajam Madesha, and Patamu, a Central Town constituency. But for Alexander Roosevelt, Hutoje, Yanane Bonko, not just so one okra wa hunu na one mpanifo di hu nkomo kra deda ama mpanifo ya se wo ba da ye kwan no na wono de ahye the late Alfred Amoa Dodovi ya wono no ebrada mampani mahama na wo ye member of parliament MP ewo bole bamboy constituency no papa yo na ye ndisi chairman wo boa ne pa eno de bedi mampani eno nti mampani kra nda so se sampata me wo kwan no wo be de ahye papa ye ni monyam. But as it is now, the road needs total rehabilitation. Because the man came from the overbank. To be fair, I've decided to mention the road overbank. And the road I'm talking about now, the road in question, that had a problem during the torrential rain, has been identified and given to the road mesa. It will soon be awarded on contract and constructed accordingly. Because I know the integrity of the road minister. We for Alexander Roosevelt Hutoje Wanona Wakasa wana ye Mrashibejani ya ujina madeshe ya ewo Central Town Abato Empesiaso na ye jinamu ewo Oswafwa we crowd ye co-lip livelihood empowerment against poverty na penia wakasa wana ne amansan bon komo edema lipufo ye friend no cousin akambasiam wana na yakasa wo chese kane no na lipu nipa dodo a edaso no am ye 350,000 say one more year wom ho after national assessment e 50,000 asa be ka ho am na kodu 400,000 afesi ka no so kura woni apagya mu ama say e kora ni mu pa na bra wo kasa no na national and international reporter na ponche cheku na ho nti ofa ba say. The program in recent times has undergone what we call reassessment of the beneficiaries, the basis for which we could add or reduce the numbers. So currently, the program was paying 350,000 households, and through government support and partners, we are now increasing by another 50,000. So currently on roll, to kickstart the whole process, is 400,000 households nationwide. That is the caseload for the LEAP program now. And over time, the value of the grant has been depreciating, and government, through Ministry of Finance, has now indexed it against lag inflation, so that every inflationary year we increase it, so that the value will be the same irrespective. We Cousin Akambasiam one na kasamafu edema livelihood empowerment against poverty LEAP program no na woni amane boni na poncheku ebo enkomoyi waswafo a wohwe ensumunam ene nsuansuwa ensem so ewo man Ghana mu maame Emilia Arthur wodi akotoja ewo 11th our ocean conference ase ewo Mombasa anu wo Kenya memu Southern Kenya ho ene woni wo ene odi akotoja kirechire ekwanko a ebibiman yebetimi afaso na yensuansuwa ene enam yiye ho nkomo no yetimi aboni ye pa na bra wo kasa no wo kan some people ten edefa ho maame kirechire mai. The ocean is not simply an environmental asset, it is an economic asset. It supports livelihoods, food security, trade, climate resilience, and prosperity. And indeed, in my part of the world, the ocean is also a cultural asset because it defines who we are. For Africa, the opportunity is enormous. Our continent possesses rich fisheries resources, growing aquaculture industries, strategic maritime corridors, thriving coastal communities, blue carbon ecosystems, and significant opportunities in tourism, renewable energy, maritime services, and ocean innovation. There, in this paragraph, we Mame Emilia Arthur wono ena oya soafo a ohe fisheries and aquaculture no anase woda no ewo man Ghana mu wodi nsem wonyina tudwa ewo our ocean conference ne to so du ba ko no ewo Mombasa Kenya ena wodi nsem yi ekoto edwa midimafo ba center ena ekura yemu a enwumere yesom
Debi ya na meka o wa poso yo ya stroke ache wo ukoto dwe na ya wo chepe diabetes hypertension wo so kidney failure me pa cho for the chema wo midimafo ba center Dr. Time so na so ye na wontu ase kra emfa emawo wo de ne ye yade bia beje kwankro konwa e wo nipadua mu age atena so de ne nan e kra san sisi e de aka ho no a wodu midimafo ba center so ye ye tu ase kra ya e kwa emabio me pa cho ya so ye no e wo nkran ha pokwa se mayira kuma senso abu akwa agogo yebutu ho fra yen e wo 0244 774 282 0244 774-282 na one yen akasa e wo sa kwan ne so just what kenke aduane papa no ne ye mepa cho tie dokono ye de yellow corn no nia vitamins wo mu no eno ne ye de aye mepa cho modern na pebidi ye ton no 3 Ghana cedis pe eno nti wo a ton dokono titiru ana wo a wudi dwuma bia ya unya dokono wase a anka bebo apa no fo de kire mu e wo dome commercial bank na kire ho no a e wo ne yebutuo na betu dokono ko why ye de ma 3 Ghana cedis pe na we so kura de otimi customize no sheto mako enam bia person de ka ho bia ofra ye na aka kire ya ye be san kura de aka ho e de ama wo nti se de adwuma ne ye bie ne sa no e de ama wo no je numbers no a ba bia wo ye de bebro 0256 068 832 0256 068 832 na one yen abo enkomo abusia ye kwa ahoma no so na ye busa madam fumi na kan o se Ghana Black Stars of Ghana we ye Black Stars of Ghana ene ye gina akono duba ku ye anwumre ya ye ne Panama ye be show mbe 79 na ye busa Ghana fo se wo mo nkomo tesen aso wo mo wagidie ana ye ntwan foforo ba wa bedu asante mantam mu ba wa maadwe Ejusu obrebo wo honam boko ba dia do me hoye me majimi jesi black wom yellow wom ena red nso kakra de da no enti Ghana colors no ni nyina hyeme na asante mamu Ghana fo se den wo mo se match no ye be win ni ana still ye ntwan foforo obrebo no na wase sene ye wanka sa wadi kan dia tudwa no me anso kura no magime de de white one no ne FIFA fo approve se ne na ye ye kama ewo World Cup ye kwi no asiye no eno na hyame mpimpiri am no ka se na me fancy free no pay ebe nyina be sabri no ma fakurum ezan se me hwe me die mu no me nso me nante monten so kakra wonam kurum o ade ba ko hu ni se hu hwe se Ghana jesu na edi atwemfie wo asante mantem ba bia na obi e bisa se na adenti na edi ahisi ye Ghana emu ye ko ya no ma hye ne abafie na nso na kan se afi World Cup ya kwi no eno inferior no so kokura izan se o hwe se de timamufo ti age eye Ghana Black Stars adia tumu se ne ebeye na nwumbre die kwan bia so no ye ne Panama o metumi aso mo be se 9 numli akire no na che se o metumi secure victory no fefe na zo mo clean sheet na zo mo ko mani no eno o fa monten so Ghana fo pi no e kasa se ebra so se Ghana Black Stars no o mu je so mo de yakoma edi agoro ne san se o hwe ahon keka Ghana fo de ahye Ghana jesi ene de no ne ye kokko ehye ne ye tuntum so ehye o hwe jesi ne gumu ahodo obi ehye bi na no kura aka ko bi ma meka se eno mo to jesi uba santimantam a ebi ni nam 150 cedis ebi ko nam 200 cedis jesi ba akope ne de ehye ni se yi ne ton 150 cedis ena so no mo to mi di bu atire na se adwuma ba na ze World Cup no mfaso webre ni yenye freeze wo na so se ye man gina mu na so mo ba eno na eboa ama chese bibia akoso kama na so di gedi so atumi akwa nimu ena se ni yin enim no ena wo ba santimantam a nzio no enimu enye de ye na so nipa pinu abom tin pose ekwan bia so se wo kwa fibia kwa abisi ya onabo Patricia Peranka wasi wuduru bo ho a o mounte eye screen and kesie bi wo na eze nimufu akwa akohwe anajudu ba akuno right obi nimufu betra so no ma hwe na Ghana Black Stars wo donti se wo ba be Junction so be mount na se me bebre na wo ho aje se o ma ye krado me kan se afi World Cup Ghana for air kwa ne de nimufu aye krado se kwa bia so o mu do mu support na Black Stars ti right nimu ade ba ko mo kan se emanu nkonko yewe mu de se Ghana for tuya proje fiba no ma se na fedi ebeko simonu ngura ma na ye yahye afedi aka 2 minutes ya fo a ye beti yanze ye ya teke ya san behye ye sa de ni omo person beti de ba ye akomate ne ade ye be e ba ta kwa je tini kwa ya tokura no enya ade si ebutuni ahye ntu ba asantimante mu dia meka ze bibia mu Ghana forward ni mu ze Black Stars no mu gina kuni dia kwa bia so victory be yo mo dia na so prediction na omo e kan se omo expect se Ghana e be she 2-0
2 na omope Mate. e wo do asoto fom a na 2 na enu ana tese omo ehwe edi afri Ghana blackers ntu biza me asante matem de bibia e de so smooth a omo wa kenim ze Ghana e de bitu no e beba me da se bawa koso na fo ni di nsem na chi na ne besi bia no eja hwebe emo se donko bebo de na che se obi a hu smoothness level eno ho nkomo eno no abusia 21st clinic e ye de siatica commandant bawa bedu ni ate ne nka no se yade no a ha wo no wona asata atwetwon efiri wo to ase e de ba be fa na kokomu ho no a osire mu ho no a de ba no ya na ta atwetwo pa discomfort da bia ye na we de da be ne be ko wa we painkillers awe yenko fa 21st clinic na yentu ase ansa na bubu agu akonwam me pa cho yenkra bata no doso je numbers no na fra yen ba bia wo bia na yenkira ba bia yenkra bata ne ben wo betimi kuro mpa na ntia ko na me bia ye fine 0540 311311 0540 311311 0540311311 na fe one yen abo enkomo abusia ye ko na fe ya toa ensem no eso na me wafa Donald Trump aka no ho ansa kora na e be fa na na opon chicheku waba na na aba na na ma adwo na na otime nka Betun ko BREMPONG mo sani ya na oka no mo we de ebre no nti ye so de so de ama sports fo no sesi a twamfoni ni kire ye ne ya mo na mafa krom free mokola kofa ne mpota mo nyina agboglosi ni alogoshi hot sen iforia na tesen Ghana fo sesen we de asi market we bi ne monitor wo Dedate mo tanka do fo bi wa ha mi se no mi nkomo tiawa na mi ye mo kwa ba SOMPA 106.5 Esa me ke mo so no ye un so she black papa de en na wo she Ghana en Panama mi akia na ngulu o be no se ko ye ka so ye de ya kuma ni ye bibia chechu no ye ti ye di se bibia ko ye kama Dedate yanko na fe ye ni eye ye ni abema we so eni nkomo ma me eni ye mo akọ ba SOMPA 106.5 so Apa ni itu? Mami makwara. Yeah. Ya shaka match ni Panama match ya. Sasa huno. Oh, mimi tena ndio chatri Panama. Leo. Ati sina maokata. Oh, afu mimi ta vimu. Jawe kwa mami huo. Wole ya sio. So yeah. Okay, open for me this no. Ma yani eye dema baku isi eni komomi kan se black star match ne ye bono se na nku score no da ko se uni ne mo pa SOMPA Ghana be check 3-1 ojidi bacha bien kana ma okata yo quality play ebini Benjamin Sari Thomas Sepaki Benades yeah all right let us say BREMPONG Mama ni bo eti national and international reporter nana opon chicheku ama ne bo na ye de asom wo no abusia me wafa Donald Trump aka na ho wo se woni Iran fo wo mu ko sign deal no a enche bia na wo mu ko sign e wo Switzerland ombe ye ne nyame yade mo chena nanso se wo mu ko ye deal peace deal ni peace pact eno nche say ye final wo mu ye disturbances now for 47 years wo mu ye rough one kan hwe oba ko ja bomba gu omtrizo. No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they've misbehaved for 47 years. All right? But nobody could have made this deal. We I am wa Donald Trump no G7 summit na se na yensa ntrafo ne bopinu no so se na wo fa asefo no wo mugina kono ne Panama ka bibi kire no so enkamfo asa ye kwa nyina no still se wo ye rough ye de bomb ba kogu wo mapampam na wo mo hu se ne wo mo ye no eso mfa so bia enesi wo busia aha ana bre me kwan ma ye de kase no nyina asie ye so do so akasi ma no nan na Portugal ene DR Congo one day abani na Cristiano Ronaldo wo besi form Nuno Mendes mo na Vitinha mo wo mu nyina besi form Bruno Fernandes awurade ne Fernandes be hye wango
Ronaldo be 2 goals and Dr. Congo for munyina hie ombe yegumumu munyina hie pa na naso fo kan tanka da woroma wo mo betrase e the live commentary e the abro menyu afidie ne mfiri akai se Facebook no eye Sompa 106.5 FM live tieniye Sompa 106.5 FM live na YouTube ne Sompa FM live ni nyina ejinejina mu kama medin di odoma nkoma chia me BREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH Denise Agbo mami Agbo na dawroma na wade yen ko Facebook ni so bra bretuba eso tina shiribo voices ni nyina ediba ya matiefo nyina moniti a oje adehye